Hadian kejingan jengki live penduduk tuli gisnong kasih penar ki bosong basa blok 1 bani simenta election jeng Karbi Anglong Autonomous District Council kahinyo tra border dispute redressal forum kalalong kabakloy ban ai jipen sai henry kandai bai dakalti jong ka an habai kren ba chandami sungo ubade chairman jong hinyo tra border dispute redressal forum habai kren bat kilap thai kubor loi thu ba bai ba nong thap buat ki bade na kini ki live pendudut tuli gisnong kidon kumba hinyo hajar buat ai bat kadaw ba jong kejingan ban simenta hakati election kadai namar ba kampun roi hakati kathain kim sem ladan satya ya kata karai ke bagi sim na kebenta ban le ke ni kam ban om sim menta so election ki su pelong meeting kerki tang singar shwa for election min shwa ke ajing tip sengaru si ba Thomas ke ajing tip bagi don arteli police station haki sino si pena juni ber blok bon kadon ke we kadon hak arbon bat ke we pat kadon mujem te ki nindang ekran ke jing dei berkata ting lewat ngila persang mawat jing tip nagi riu sempang ke ong ba haduk ban pendam no ya kita ke police station te ke bah namar ba kapor kam don su kande ke dei kam ke ba nimba ban le te ai ba kita ke polling agent dan kita ke police station kim yai be ku ba ke ju yai tang ba nim dei pat ban si benta ban thep bot ke kata ke dei garai te jing tip ko ngayo ke dei ba hak arko so tori ke jong bunai mi arko sotori jong benai mi kle sim ya tagarai hapok garai nang telut bat sebab labang pat de sim ya garai pra tarik kita new tarik ladang oh new tarik lam pra tarik ya tebut new tarik belum kata jingelang banum sim tasu ki pai kasih penar jungi ki badon hapok ila kala bang nang telut pangamar liang ka ban jutip kum blok won kile sim ye kararang ba ban boycott ban om ye sim mentasu hakanik election MEC member of Autonomous Council jom ka Karbi Anglong Autonomous Council ka ba ladep te hadin bagi kasih penar ju kipai kasih penar ju ni kim tre su ban ye sim menta hakata ka election ka ladep te ngiyo kejiktip kubati kena ba kiwan ki press ki media jom Karbi om dei bagi wan hak itu kisnong penar kiwan hak itu kisnong Karbi kibon hajan kisnong penar kato kisnong Karbi kadai kemut hade kadai ke badang hapok ke polling station juga mojem kamu gitu kisnong Karbi kidai balik hebut sepok kisnong penar kai te gini ki press media nang te nepok Karbi kiwan bat ki interview yang itu gi rang ba kisnong sekretari kisnong jong kisnong teneng kong ki ong ba pio jing tip balai begini ki pai kasih penar ki ba song ne po blok 1 kim trek su bani si menta ba ni election blok tep te gitu ki try sno ki ong tip te kelibat de ki ong ba hato don em ke jing ya skeu per jing mod le ne ke jing ya kan ke jing ya kajia mo haswa kan election ku ba steu arteu le ne si benar artai menswa kita kadang pak senong ro ki tu hok ibu beli ong bam don ge ero te habakum ta ni don kam ban wat ke daw ton rai balai ba kine ki pai kasih penar baro sikata ki jule ya thebut te hakan ne gasin pat de kim lek suk ye boycott no ta ga dai we ka ba ar pat kalong ba ni deru ban wat mano badon kti ban kan cha ni mano badon kti hakan ni kam ka balai pat kalong ba hato ke sarkar Assam dan election commission juga India kan le ayu ya kini gibreu na marba ke pen no ya kata ka rules of democracy yang kum ta kai na marba kum baju longi barok sikata ki saidi barobor kijing huri huran te laringi phaidin si snem dep mo kimi sibun kijing huri hura hadu ba gibreu jungi nadu ke snem khat kendai spa nyo pe hadu menta ki leduk kila hap ban ye phet snom hadu lai sin lai wat kendai spak nyo kuweh nyo tuar nang ta ajar lai nang ta ajar kapsan te kumba long ke puap ledep om dei ba ngi kren be le ngi kenok mo ledon ki e ki daw ki berit tang su yodong ki Karbi ki wan pendik wan thomor be ki berjungi te mentahi te ki kubor ki batik kenap ha nyimpat yo tang ba ki don ki berjungi ki ba fun chingi ki ba fun changa ke om ba ki Karbi ki ong kumta thì kita ketin kumta kemut ba anda dek nyeng vot nang ni ar garik ngin sa khot jingelang bangin sebe snong no ipi nang ni namar him trek suban ya don benta bar ni haga election haga ceka jumpi ngin pensa no degi breu
Te kata ngim nut ban ong ngim la ban ong ba kajian ni henrai ni ladangi pek pat kat kum ki por ki bladep kat kum ki jingjia ki bladep kalak ban long ro namar menta ki briu chungi ki bron site ki don pedengga jing sir ken pedengga jing artin na ka benta ka chung sum san jung ki ka safety jung ki te ni ne kalian ka hanyo tre border dispute redressal forum HBDRF nga deu traition banang te ni don kan pensai halor kita kubor leni kita gijing sisa ke bangiyo negi press media jung ki ong ba ni don kamban wat ya kedau tenrai haka genong rim ba kini pai kasipnar ki mesi menta chu akan ke election tinggi na kalian ke HPDRF dagleng 3 an ni kloy ban pensai ha ya genong rim ya ni ki pai kasipnar ni boycott no ikan election dagleng 3 an la hakmat election commission ru ladaki wan ladaki sngeron kam ni kloy ban pensai tanpa ke dei ban long dak 3 an ke omban ban ra keno ke huri hura lane keno ka kejing ya kajia namar bagi tip dei hajar cepat karbi ki don sini spok megalaya bar ki pai kasipnar jung ki don spok asam tila de jia ba ni ki badon shillong mo ni pendik yu karbi badon ne shillong kiru kim la sha ki karbi ki badon spok karbi yang long kinsa le kinsa si pur ke liang ong shu ong baik daga basai ya ki beriu kasipnar ni badon steke de mangir lengi yo ipat bagi beriu jungi ki sha tor short steke ni badon sejuai ni badon shillong ni mla ban pej bagi ni ki paralok karbi ki bayai sahu jungi ka sor jungi ke te ya kata kadau na ong daga basai ba kumba ya lectures udas uyerung marwe te ladaki ki ayu yu jungi dengi ru ngimban se ke ya kata kadau te sa ko weru ngihi ngim kwa ban wan ra kano gejing sio perjai benreu lene gejing huri hura ndrai ai ba kane gejing penbek put penbek sam kan ya dirum 3 ai ni ngimla ban ong iki karbi wat nom ya keren bat ka sarkar asam lane bat ka sarkar india baga blok won kan ne sa bhp ngimla ban ong kata ta gede legal right gejungki di makiru kimla ban khangi op ke si penat pimdeshu ban ya keren na ka bata blok won ban transfer no e ka semikaleya kata gede lenti ke pengingi de ban le tang ba om de gejing ya kajia handrai dak lenti gejung gejing jajai kata gede gejing kwa gejing tran jungi nakaliang nong aktien jong neutral border dispute redressal forum uba Thomas Wasa ulong bakadau ba jong jiwa misi menta collection kedai ru halo ke jing perbana ka sarkar asam ko lopen mi house nam se jakanai spa san phnyo ba kisnong khasipna kibodan hablok wan dei ban pen kriano sa jowa subdivision rei kamsem la urlong satya hak bari bat ka labang nong pulut le blok wan kibabun kisnong katum kenega not question ka kanai spa san phnyo kidei ban wan sa meghalaya ba itu ikhdiat baki ong kala le siapo karwi kamande bat kabamun kanega ka kanai spa san phnyo kala adai ba ka give and take policy mun kamsu bande ka we nomor ikhdiat benta bal asong asa le karwi be pura kanega notification ada ong ba kanle no siapo karwi hendai kini kibabun pada kisno kaba kira asas halo ka ktin ka thlit ka baki no kusnong ki kren kanyam gorukam karkom im karkom simjat simkha halo kini kino baro ada rai ha ukha knai pa sam puneu ba kini ban one pai no spok ka joai subdivision te kani de pun urlong no lamba kani ji pun jong ka sokar ya harmi ka phase 2 bomta